chawa me NIPO tiene niendo piario wi abichel me dwe me abichel mwaka liba achiel ki mia bungwen wi abiro 1997 ayo bedo neno madud madir makilone United Nations ukati kere be po pedano maki ono ge le want kilone International Torture Day pat ngomenge about International Torture Day atamane ene make po kwele jomo a iching awon nyumake ono ge mai noni ke tor twerge ke onoge make noni mir ke chungpige ke ner mota Uganda kumbeti ko madet tie iken gen makloni lugwa kuch kinong joma tike modore chingi mai no ki chiara ke mako ngaremo ke ono ke goyo onyobene ke wano la chien ke mama kar tie tipe to tini new vision ke ner reference machechere makti watchne pages kimi pages piero bor wang it's a full 2 pages matika lot of instances of human rights violation kidong issues of torture ema amero wachi dulmi ankpan African Center for Prevention of Torture owajini gino cases ali bachel kimia ali bachel ki pier dek rio DANO mo biro ka dote niki onoge human rights Uganda High Human Rights High Commission for Human Rights what again gino complaints mia rio ki pier rio gino cases mia chel ki pier ngwen jomo biro niki tor twer ginyo ki onoge ento cases obedo rach ikarmi covid mai noni cases are rising were about 37%. But jomo kana pe gubon yang ni ona yo biringo torture yo biringo lu de na na no wachi torture genu mo kan makelo chwe whether mentally or physically. But poletu twale mo nera mateke ti physical torture. Piem ke nero abilo ma ngar man ki goyo. Ke ma ngar man ki tere vuch go ko yar lok gi money ki chero ki kadu kume ki kare ki wayi ki temingen ki ton lwere ki goyo kome ki wano kome ene madaro ngai poleni ni torture wi po ngomo teme ya ruwa karma jomo chera ruwa make mako jomo kene nero jomo chalo chagula nyugo duguma kete wot ki ngo ento part iwany mabe ni pola kar ki waneno physical torture mental torture yo bergeno mama pola kar baby nero ento tiki more lasting side effects. Pian ngara mo ka ini goyo o vo mo ne mati ni grama nursing vo chang. Ero wa wachi chalo jimi chalo yet gi jimi chalo wa chimtok gi inero that any on mental torture. Ma nga in peben yang ngar mo chunyati chwe peben yang ngar mo tiki low self esteem tangi kera na mo ko nyeke kileba chule. Ero kita kiberka lokere wingar mo ni kera kiberka yeto ne kere jim eguni chero destroying esteem pangar mo ni destroying confidence pangar mo ni maramo nen way we dirne ineno so pola kare paying attention to commented torture but I think it's high time we did kabati lorde into a deep analysis amer foi ema mikelo genen waro ingene polkare kan chalo mechi motok macheke ene wanen kid makluo ko lotera mo kane gay ma megwa emweni a ngaro ke laten lok winye kening ir laten mo metika luon laten loke now any is a bit of torture pia laten nyeti nyi la rubi wono luon laten loka ngade do mano ngene gwa is not part of that family daru ngayo jin mo mano leb mo tie makay lo be maraj now le ma in lo en la tien don ko de wiye ko don ko de wiye kwanyo ne ke mo ken rom be tek that is now the torture ma integral lo yene mo ken tie ma do tie mo don bo nyer me gi stepmothers kid ma get treating lo tie no kid ma ge lo ko de kilo tie no ya ma ni do a don pingo pi chet ko na tim gena ko man such kind of things are also long lasting impact e lo ke la tien mo na te ka don chi tini loro o winyo dire maja loro o winyo kamone kanu ngarman tika konye mi counseling no romo win eto ko dama munyi all the time that's the same thing wajni I think keta ke wacha kwere
this is me. O we have been there kiliwa anata meni wa peko mi ago ni. Ago is a psychological thing. Yes. Pia mimi nja wale nyira ago ja nyira kira raj maraj. Nyira ago, so it is self-imposed. It goes into the mental capacity. Dan o cha wani anke wani anago kira raj. That's why I watching it on mental ento torture has far more lasting side effects more than physical torture. The only challenge manati kwa yani when we talk about torture in Uganda, most of the people get kind of physical torture as opposed to the mental torture, which is kind of